Glumio je u zapaženim američkim i balkanskim produkcijama, ali tek nakon što zbog pogrešnog političkog odabira, ili bolje rečeno neodabira unutar svojega etničkog korpusa, godinama nije mogao na daske albanske drame nacionalnog kazališta. Rijetkima zamjenik premijera javno na televiziji zabrani pravo na rad. Visar Viška, Albanac oženjen za Makedonku, danas će reći kako su mu u konačnici učinili uslugu jer su ga tako natjerali na iskorak izvan zemlje, daleko od etničkih i stranačkih okova. Албанциве и македонциве, пошто се тие као најголеми во Македонија како племиња, пошто уште сме, мислам дека на такво ниво, мислам дека тие секогаш живееле одлично. И многу убаво сме соработувале кога сме биле окупирани од некои други, од Турција, Србија, од овонам. И се надевам дека ќе не окупира некоја Америка или некоја друга држава за пак да се вплотиме сите заедно. Dvojezičnost u Skoplju odolijeva povremenim bočnim udarima vjetra. Ovdašnji Albanci tvrde, trebala bi postojati na području cijeloga grada, jer Skoplje, naglašavaju, tijekom povijesti bilo središte albanizma. Oslobodili su ga albanski ustanici, Albanci su ovdje autohtono stanovništvo. Simbol je toga spomenik Skenderbegu, iako je gradnju trga koji krasi financirala makedonska vlada pri postavljanju kamena temeljca na 100. godišnjicu albanske neovisnosti nije bilo državnih obilježja Makedonije, ni članova vlade Makedonaca, a svirala se albanska himna. Одлука политичка на оваа власт беше да прави два плоштади. Едниот на десната страна на реката Вардар за македонците, за етничките македонци, и друг плоштад на левата страна на реката Вардар за етничките албанци. Наместо да се промовираат проекти кои што ќе не взаемно интегрираат, се промовираат моноетнички и монорелигијски проекти и се финансираат со државни пари. Uz jedno od najprometnijih raskrižja u Skoplju spomenik Hasanu Prištini. Postoji i u kosovskoj i u albanskoj prijestolnici. Ime političara za kojeg Albanci tvrde da je oslobađao Skoplje od Turaka, a makedonska desnica, kako je bio pronositelj ideje Velike Albanije, nosi jedna od 4 osnovnih škola na lijevoj, većinski albanskoj strani Vardara. Škole su preimenovane usprkos protivljenju Ministarstva obrazovanja. Iz općine utvrde vladajuće albanske stranke poručuju da se u njima učenici Makedonci mogu nabrojati na prste jedne ruke. Sve čisto kažu. Imena škola volja su većine u općini Čair, Albanaca. Ndoshta do duhet një Maqedonas tjetë zëvendës kryeministër për marrëveshjen e Ohrit në mënyrë që ta bind komunitetin e vetë që Maqedonia e pas vitit 2001 është Maqedonia e vërtet, Maqedoni në të cilën të gjithë janë të barabartë. Shqiptarët nuk duhet më të flasin për marrëveshjen e Ohrit, por do duhet flasin për kushtetutën, ndërsa Maqedonasit do duhet ta përqafojnë marrëveshjen e Ohrit. Секогаш кога ќе дојдат избори, се подгреваат национални, сите се едни против други. За после кога ќе завршат изборите, одлично се соработуваат и на тендери и на сите тие работи и после прават кампањи дај да се смират страстите. Prebrojavanje naših i njihovih u tom tegobnom pokušaju suživota u možda i najsloženijoj zemlji Balkana preselilo se i na ulice Kičeva. Prvi gradonačelnik prvog oslobođenog grada bivše Jugoslavije u narodno-oslobodilačkoj borbi bio je etnički Turčin, niti Makedonac, niti Albanac. Od ove godine, nakon dugo odgađanog administrativnog spajanja s ruralnom okolicom, 28.000 Albanaca i upola manje Makedonaca, Kičevo je međutim većinski albansko. Ne bazuar në standarde europiane, që të kemi komuna sa më të zhvilluara dhe as pak nuk qëndron frika tek bashkëqytetarët tanë Maqedonas që e mbjellin politikanët, elita e tyre, se shqiptarët angazhohen për Shqipëri të madhe apo për Shqipëri të vogël. Vladajući VMRO DPMN od svojega albanskog koalicijskog partnera zatražio je novu odgodu primjene teritorijalnog preustroja sve do ulaska u Europsku uniju. Politička trgovina nije prošla. Zbog dvoglavog orla koji zlokobno motri na središnji gradski trg, u Kičevu su iskopani novi etnički rovovi. Bojazan da bi etnički Albanac mogao postati ovdašnji gradonačelnik, ljute protivnike iz makedonskog političkog bloka, vladajuću desnicu i opozicijske socijaldemokrate natjerala je na njihovo prvo predizborno koaliranje u više od 20 godina od osamostaljenja Makedonije. Во нормални услови таа коалиција би можела да се смета како чудна,
но најголема стимулација за создавање на таква коалиција помеѓу конзервативците и социјалдемократите во Кичево беа изјавите дадени од кандидатот на албанската партија ДУИ на 17 февруари пред албанската диаспора во Чикаго, кога кажа дека неговиот сон е Кичево да биде дел од Албанија. Антонио Милошовски, кој е у прошлој влади Николе Груевскog водио македонску дипломацију, роđен je u Kičevu. Stranka ga je poslala da u rodnome gradu nekoliko mjeseci priprema obranu makedonizma. Iako je zbog obrane kičevske bojišnice na biralište izašlo nikad više etničkih Makedonaca, Albanci su u konačnici osvojili još jedno važno urbano središte. U Kičevo, koje ima nešto manje od 50.000 stanovnika, na prvi krug lokalnih izbora, govore procjene, stiglo je naime oko 8.000 Albanaca iz dijaspore, ponegdje i cijele obitelji, čarterima iz Švicarske, Austrije i Italije, čak i Amerike. This is our moment, this is our time. We want to have in our hands our destiny and we want to be a part of democracy and manage our lives. Принципиелно, подобро е тој што е жител 10 години на Цирих да одлучува за комуналниот развој на Цирих, а не да одлучува за етнополитиката во еден град кој што го напуштил. Dhe ajo që është më problematike është fakti se maqedonasit vazhdojnë të identifikojnë shtetin e Maqedonisë sikur të jetë pronë e tyre, ndërsa ndaj shqiptarëve mbajnë qëndrim përjashtues, edhe nga pozicioni i qytetarit, nga pozicioni në punësit publik dhe nga pozicioni i qeveritarit. Prvi put u 70 godina Kičevom će upravljati etnički Albanac. Sve albanske stranke stale su iza jednog kandidata za gradonačelnika, Fatmira Deharija, koji se u uzavreloj predizbornoj kampanji slikao s kalašnjikovim u rukama. Ovo je kuća novoga gradonačelnika Kičeva, najljepša u selu Srbica, 15 km udaljenome od središta grada. Na glavnom trgu i albanska i američka zastava, ali nema makedonske. I spomenik koji se prisjeća 100-godišnjice neovisne Albanije. Koliko god bio zadovoljan dobivenom bitkom, a čini se i ratom protiv svojega najljućeg takmaca na makedonskom dijelu političke scene, Nikola Gruevski u izbornoj noći morao je progutati knedlu. Kičevo i makedonizam nisu obranjeni. I Kičevo, i Struga, i site opštini во Западна Македонија се и ќе останат Република Македонија. И ќе останат наш нераскинлив дел. Без разлика на различни етно-националистички соништа и илузии, и ние нема да се откажеме во ниту една смисла од нив. Jam i bindur se problemi bazesh, problemi se në mendësin e njerëzve të rëndomt, politikanëve dhe intelektualëve maqedonase mbizotron bindja se shqiptarët janë rrezik për Maqedoninë, se shqiptarët kanë një projekt tjetër që nënkupton në perspektivë ato ta zhbëjnë Maqedoninë. Nëse mirëni flamurin e Maqedonisë, ai flamur gjithashtu është përjashtues, me një fjalë vazhdojnë dy botra paralele. Bota maqedonase dhe bota shqiptare, e cila lufton që të arrijë një barazi, duke thënë, të caktuar në kuadër të këtij shteti. Кога би разговарале со председателите, со раководителите на политичките партии на македонските албанци, мнозинството од нив сметам дека официјално се изјаснуваат за целовитоста, за унитарноста на Македонија. Тоа е потврдено и со Охридскиот рамковен договор и со Уставот на Република Македонија. И јас би сакал да верувам дека тоа што го говорат официјално, дека и за истото се залагаат и во своите искрени мисли. Политиката е таа што ги дели и ја федерализира Македонија. Ние навиваме за Македонија, например, ако гледаме дека во фудбалот има 20-тројца албанци, кои што се одлични, а ние имаме одлични фудбалери кои што играат за Швајцарија, играат за други земји, за Македонија никој не ги повикал. Сега, ако имаме албанци кои што се за Македонија, ние навиваме. Но кога имаме ракомет, кај што се сите македонци, па плюс и на тоа некои ракометари пеат националистички против албански песни, како ќе навиваш ти за таа репрезентација? Мислам, тоа е абсурдно. Како тоа ние ќе живееме заедно во Европска Унија, каде што се народите измешани по идентитет, по историја, по јазик, по вера и религија, а не можеме да живееме во сопствената држава со некои кои што се различни од нас?
Ако сакаме да ја делиме Македонија, од одамна реков, ако сакате да ја делиме, знаеш. Али ако живееме заедно, дај да живееме заедно. Мислам, треба тоа да се одсече, веќе еднаш и за секогаш. Na malome, sve tješnjemu prostoru, u zemlji koja sve više ima nešto orvelovskoga u sebi, mir je samo prividan. Žive se paralelne stvarnosti, ne samo na dvije strane Vardara.